Subikan seni tradisi Meja Bang Barongan seni tradisi ujung Belu. Biasa sawios dipimpin ku Mamang Malin. Nada aku sampresan
Boleh nuhun. Aduh, bahagia pisan. Alhamdulillah. Siap dapat. Awas. Rubigan seni kreasi tradisi. Ajumbaran, Amotekaran, para minuman, mewakili tradisi budaya Sunda, Pangbarongan, Budak Lungki, disarangan kumamang paling mungkin semua, kualeng saya kali siapu, awas.
Putra